Sibonge ku-praise team nebhendi yabo bamphatha imhlelo nebufakazi esitholile nemotivation esitholile kunikela nebukhona benu egameni lenkosi. Kungidlisile ke lokuhlala la mbili ngoba ngamboni bazima ubhacile lapha. Siyamemukela egameni lenkosi. Nami ngilawuhlaba likhefu.
basofakazile next time vele usho umbazi mathi ngikhona ngoba ngqondo yami ithide mhlambe somewhere but siyajabula sabe khona abathandekayo natsakani hey usakhumbula le sachayile so more yo yeah siyabonga siyajabula kubanani egameni lenkosi haleluya haleluya ngicela kungadli isikhathi oba sincane siyacela bonke ma-mails ondade nabashimane sibonane nasiphuma ya abantu babeva la ukuba boba bene majaha ufuna usenza lonye lwimi sithi shula for 10 minutes sabe sesicedzile haleluya haleluya singalifunza livesi Ephesians 6 verse 10 basefesu 6 sesingalishaya nangenhloko leli igama lenkosi lingiyo phephela khona phephela khona yawusinziswa uyangusindiswa hlezi kulona ke hlezi kulona akana kwesaba Uzanyazanyiswa wona uzanyazanyiswa
Siyabonga Baba, siyabonga. Siyabonga Moyingcwele. Siyabonga, siyabonga. Siyabonga Nkosi, siyabonga. Sibonga leli gama lakho Jesu. Ngempela alikhona namuhla Nkosi. Asikaliboni uNkulunkulu wethu loyingcwele. Nawuthi bayokhuleka bayakusiziswa. Ngilo leli gama uNkulunkulu leliphakanyisiwe. Liphakanyisiwe nanamuhla. Lingentulu kwamagama akhe. Liyakhothanyelwa nanamuhla. Liphile kube phakathe. Aliguquki leli gama lakho Jesu. Noma kungaguquka konke tintfo. Lona lodwa babelibile nelakho. Siyabonga Nkosi, simengalo. Simengalo leli gama Nkosi. Kube bengasiko ngalo uNkulunkulu. Ngaba sikho lana. Ngabe safele endleleni. Siyabonga Moyingcwele. Siyabonga Babe. Siyabonga, siyabonga. Sithi bayethe liphakeme. Ngegama likaJesu. Hallelujah. Labaqala kuba nathi siyabemukela ngakagama sibonga. Ephesians 6:10. Yena yedwa nje. Kuba se-Efesu 6 verse Efesu 6 verse 10 uthi kwekugcina gcinani enkosini nasemandleni ayo lamakhulu Then Nkosi nasemandleni ayo langanani bazalwane. lamakhulu Ngesingisi kuthiwani? Be strong in the power of his. Be strong in the Lord and the power of his mighty. Hallelujah. Ngicela kusho njalo bese ngihlala phansi. Be strong in the Lord. Hallelujah. Be strong in the Lord. Ngiloko nje ngicela kusho lamhla. Be strong in the Lord. Lord. Dinento abantu laba strong into. But ngicela ukukhuthaza be strong in the Lord. Hallelujah. Leli vele siphila kilo li hostile. Emalanga lasivuka lemalanga sivuka itindzaba letiningi letehlukene. Letilikhuni naleti challenging. Letimo leti hle naleti ngasimnanzi. Letinye te traumatic. Sho njalo ngesingisi mas. This experience akaphileni tivuka tiku traumatize. Tikubangela stress, depression, anxiety, hurt. Into letehlukene futhi. Uvuka nje kumalanga onke ubhekane letimo letilikhuni. Noma sonke umzalwane i7 wise la ungakholwa ngoba usenkingeni. Letinto letistraumatize ako tenteka suddenly. Ulala uphilile. Uvuka ekseni ukokola. Ulala uphilile uvuka ekseni umgogodla ubuhlungu. Nilala niphelele. Nivuka ekseni sebantshela ukuthi your loved one is no more. Ushayisa emsebenzini ujabulile. Nawuvuka ekseni bakutshele ukuthi asirenew contract. Uyagcina kule nyanga.
nababe lukhuni bathi ugcina namhla sasa usabuthi uthi kanti uplanile bakutshele ukuthi umsebenzi wakho noma iposition yakho redundant akithi yeah so awushayisa ubuthe konke kwakho ulale uvuke ekuseni lesikutholele Wednesday lo babe uthi sithi uyavuka wakhanza indlu iwile bantwana ibaqobile bafa bobabili. Isn't that traumatic? That is life. Ulala ekuseni ni hug insamba mani hagene nakhisana avuka ekuseni athi uyakudivorce. Uvuka ekuseni kumnanzi uqaba ngathi impilo ifana nemalanga onke bakutshele ukuthi saluphuma la kulendlu sesinikele omunye emalanga nemalanga sidiba letimo letilikhulu and uvulala uvuka ekuseni uvethi Trump sokuhlasele eIran and silelito lo petrol ang 20 emalangeni so yakhuphuka kusasa 23 impilo nje ayike mizawonye futhi ngeke uyipredict ukuthi kusasa itabe kubeke kuphi noma kunjalo be strong in the Lord. Nikhona bazalwane. Be strong in the Lord. Lokhu akwehleli bantu ngoba bonke bonile but impilo ngiko Paul 2 Timothy 3 verse number 1 athi but mark this there will be terrible times in the last days. There will be terrible and ungakubuki nakungeshare uqabanga ukuthi usave ngoba nawe kungakwehlela lokhu kubita athi ama muscles ethu ekukholwa ahlale qinile active ngoba noma ukholwa khona simo lesifike sikushaye sikushiye uflat lo munye abe flat forever ngiko nje Paul nakatshela baseGalatia athi noma le Timothy khona but ithina sibe kuhlehla nyovane but emalanga nemalanga uthi Paul ngikhohlwa kusemva ngitwelele lokunjani manje lokuphambili ene umuntu o strong in the Lord lokhona kwenda njalo ngale kwaloko sivamise kwanemkhubo wekuhlala kulokwendeka idolo bese sicabanga ukuthi nakusasa kuthiwa njalo nokuba umhlaba utanyatanyiswa bathandekayo but laba strong enkosini batawukhona kuma ngolo mhlaba lasinokuba umhlaba utanyatanyiswa ikhona bathandekayo so likhambi lalempilo le libita people who are strong in the Lord babe strong in their faith in God. Lolo hlabelele emuva uthi sisempini yenkosi ngize ngife ngwenda njani bazalwane ngomlwela. Hallelujah. Ngoba lokwenda uze ufe umlwela uNkulunkulu kuba strong. Maybe next time sitawubala ukuthi yini letinye lesibhekana nazo ngaphandle kwalethi ifile sengidibalile. Ngicela lengivumele lamhla ngikwende lokhu kube practical. Case study yethu kube ngiDaniel chapter number 3. IJerusalem ayalala kumnanzi. Tindvonga nemasoja ngisho njalo beke emgangeni aphelele agatsile.
but basibayeva beva sekukhala imbalambala yafiwa kwentwa kanjani manje yafiwa suwana ke fika nebuketeza nembi yakhe washaya waqhuthula noma sani enkonke lokwenteka suddenly labe bahlabela itolo bathi rejoice in the Lord base bayawulala bavuka ekuseni khala simayamaya eJerusalem labaningi babulawa labaningi bathunjwa kulabanye labathunjwa there were these 4 young men Shadrach, Abednego, Meshach and Daniel angithi bathandekayo kwenta impilo yabo yashintsha ngekuphathima kwelizwe awucabanga usiloko kwaba traumatize nababona Jeremiah baqabanga ukuthi utanemlayeto welithemba amemeta kathi bathunjwa baphuma eJerusalem baqabanga ukuthi Jeremiah hayi ngahlupheki kusasa nje uNkulunkulu abaqedzile kalama Babylonians wathi Jeremiah yemadoda nile nisinzile ningakabulawa balekani ningabuke emva niye khona lela banimikisa khona but nikhumbule nanifika khona iJerusalem ayingasuka engcozweni yenu labo ke bashishimba becatha insaba becima ifula bahambe bawubaqithe eBhabhiloni qithi isaka nabahlala khona bamangala ukuthi sekushintshe yonke into itolo silele eJerusalem namhla sivuka eBhabhiloni nabathi bathatha kwenaba kwathiwa buyanani bafana 1 2 3 4 come here babathatha iBhayibheli lithi wathiwa leke seniyawuhlala esigodlweni ngathi kuba mnanjana angithi bazalwane but noma ngathi kuba mnanjana bebangekho ekhaya kubo wasekuthiwa siyadla nyalo la kunenzo engiyithandayo ngalamajita lawo liBhayibheli lithi bakubuka lokudla kupreparewa kwento konke base bathi kwelakithi akudliwa lokho base bayendvunende banika ukudla bathi sicela ungasiphakeli thine siyekele manje sidla imifino and leyo decision yayingaphumi kubantu laba weak yayiphuma kubantu aba strong in a foreign land kuthi usingasiphakeli kona usithumbile asina chance asikhona ukukhululeka but sicela ukukhululeka ngempilo yethu thina sina uNkulunkulu lesimkhonda thina simaHebheru thina asidli noma ngabe yini sicela kungakudli lokho and lokho kusho umuntu onjani bathandekayo lo strong ukuthi angidli noma ngabe yini ngoba letinye timo letiphushela into impilo uthi khanza udla noma ngabe yini bathi ndawuphasa bathi sinike nje 10 days uyabona umnaka strong ekholweni kwakhe la uNkulunkulu wakhe akanandzaba nesikhathi uthi nje sinike how many days 10 kanikaza ngelanga labashumela ku10 kusho ukuthini Stabe show ukuthi uNkulunkulu wethu will show up. Bantu aba strong in the Lord. Kama bekade awusefika nje athi timbo yinsele. Timbo yini? Hawu phela sikhophosi udli nje ubona nami itoro bene chance wefika lapha endasi lapha nami bengithembile ngingathola ikhadi Nkosi yami. Lapha endasi. Ijanguphi la convention center. Ngeke nje ukhonza amaselo walapha. Manje mahala bo bhatata itolo kude wenziwe bo bhatata lapha. Lapha kune starter lapha uthi uyasibuka na umangalo ukuthi starter nje lesi ungathi nesengesutha. Uthi usaqitsa starter ubone kungena bashayimeni cause na ubone kumadima la. Uthi kanti sowudlile bize ubone bathi kunalokutakatela ekumnanzi ke lokutakatela koloko. Wathi ungahlala khona lokho. Akadliwa ke le inhlolo lena le Babylon. Bekudliwa thi lento enjani bathandekayo. But bami labatiko ukuthi noma ungadla yini, na udla noma ngabe yini, kholo kwakho utawuphazamiseka. Nemidlalo bakhona uNkulunkulu uyaphakamiseka bathi akeke sidle thine. Sicela kudla imifino. Eniloko kubita abantu aba strong nalabo bethemba kuNkulunkulu ukuthi emva kwalo 10 days uNkulunkulu wethu atibonakalisa. Bese lithi iBhayibheli bathi bakalile kudla wabuka lokho maBabylonians wathi
Le genge lijwalile le injani manje ungathi abasethe abatwalile la sabathola bese sithi iBhayibheli bathi bayavuka ngalelanga bakhanza kunesimemetelo sethi inyenyile tayi inkosini letinye tefike tatshela inkosi tathi shaya umthetho bese wakha stage usibeka lapha eshashalazini uthi wonke umuntu lophilela kaphumele lapha eshashalazini lapha ahamba yokhothama kulesijeju lesi nakangakhothami bese ubasa umlilo wonke longakhothama phupho semlilweni uqhawaza isimone sobe silula akhona amadoda amathathu kumnanzi nasihlabelele lo mungabasa lo mlilo kumnanzi nawuhlabelele nje but in real life bangadlalwa la laseliyashayela ngasaphakama stage usemehlane eshashalazini sathi nasimile saphusana sive kwathi kwakalala base kuyakhala imisindvo bonke abantu bebakhona bashaya phasi ngelidolo angathi bebashaya phasi ngelidolo bathini kulesitombe lesi but bathi bavusa inhloko bakazana amadoda losolemile nje amathathu manje besibadi lapha people who are strong in there awugama bonke benta njalo nami ngitele ngingakwenta uNkulunkulu sotawubona ngani bonke bayaguqa lalela mntaka ngicela kusho la be strong in there ungahamba uguqese noma ngabe yini uhambe futhi uguqela noma ngabe yini uyaguqa nje nekuthi bonke bayaguqa nawe sowena njani manje umuntu ostrong enkosini akahamba guqa hey uyuma lapha nahamba la staladini ukhanze lenyo esangoma nje ukubone lokho ukuthi uyathi lokho noma ngakuchilida kungawa lokho noma ngakuchilida ngena njani lokho keje la ngakulandzele endumbeni ungakhanze imsheshele evuleni nje ishaya ngemadolo phasi sokhumla icathulo vula umlomo kuvula umlomo phela imali akudlalwa kube lihlazo la esikhathi sokhanza lebantu labakholwako nabo bene njani futhi manje bawuvula umlomo anowathi ke nivula umlomo imali oyibhadala nje ungatholi nalo sito awuthi umuntu agcina utfolile yini Be strong in them. In his mighty. Bazalwane bathanda kulamalanga bafuna babe strong in the Lord. And his power, his mighty power. Or the power of his for whatever. Emele nasengiphinzi. Lamhlabeni kuthi umuntu obhimbako. Ubhimba lo lalele. Lo laleleke wena njani lo? No yaphila. Mina nje ngeke ngive abantu banhloko bathi angijayivi. Mina ngiyajayiva ngihleli la mina. Nedi nami nesakami style. Sekuthi nje ngehlulwa ngithola letinye ngathi ke ti talabalabasho babe sengigugile. Be strong in there. Ebazalwane ngiyacela mina ngebele baNkulunkulu. Please be strong in the Lord. Lamalanga amabi. Ungayekela ukukholwa ungakahlosi. Uyekela inkonzo yakho ungakahlosi. Long as strong. Uthi kanti iturubo uflowa. La ifika inchallenge ukushiye uyihistory umakhonjwa ngenhlo kuthiwa lolwalula kona nakathandaza kona nakashumayela kona nakahlabelela
kona enkonzweni abefika ngesikhathi but kwaqhamuka i-challenge yamshaya ekhaya yamshaya noma emsebentini yamshaya kubomakhelwane yamshaya esikolweni yamshaya ebandleni because kufuna ube strong kuto tonke inhlangothi even in church you need to be strong khona leso basonzula abantu banesibindi bavele bakutshisa sincengane asenijandla ngabe nje udlala sidlala la ubone ukuthi yabona lapha sisenkingeni la you need to be strong haleluya uthi ke Nebukadnezar ahlethi lapha sibamtshela ukuthi hey kunebantu labathathu la kusithela sasiguqe bona bangaguqi liBhayibheli lithi he was so angry kuba ngabhasha umuntu ngematinyo wathukuthela waqala kokana uMakakhulu wabila wasibabuyisela baletha babajika lapha ngiyacabanga futhi bebangahlonzi naba kwawusuka nabo zelela labo yini lebafana kungamabomu yini ngithi mina ngiyinkosi ngipha umlayeto uthi wonke umuntu angaguqa nina nima nithi bethi bholongo nje kwente njani akade uthi ukhuluma nabantu aba-strong in their faith in their God awubeve nabaphendulela abafana uyade amajita lawo mina yangibusisa lawo bathandekayo bevesi bathini verse number 13 uthi Nebukadnezar what God would be able to rescue you from my hand lalela we need not to defend ourselves hey the statement is wasathi kalula thando we need not to defend our ngiyeko ekukholweni awuphendvuli konke awuphendvuli kongaki ake sifunze kuJesu sathi isimo simadima bamisa enthabeni bamkhungile bayombethela bamisa kuBopilato bamisa kuHerodi liBhayibheli yibe basibambuta ende njani manje thule sangidzinga ukuphendulela nawumzalo strong awuphendvuli zonke izindaba letinye ubizwa ngathi akwativa thule ngiko na ukholwa uthi umbono wato tonke tindzaba noma ke tinto letendekako hayi mina nginalo likhambi hayi mina nginalo likhambi hayi mina ulithatha phi wena wedwana tonke letinkinga lesihlangana nazo laphileni la yebo gama nithatha phi yebathandekayo ungeke kube nempendulo yayo yonke indlu lamhlabeni I don't want to hear ngayo ungeke lamhlabeni bethu impendulo tako noma awuhlakaniphe kangakana even Solomon nawufunza chapter number 2 na chapter number 1 ku-Ecclesiastes uthi ngezame konke but ekugcineni ngabona ukuthi nako nje kuqosha umoya noma bengihlakaniphe nabo bonke kukhona kwangila bathi no Nkosi asidzingi kwenda njani manje la kuthi phendula ungathi bathi sine sina uNkulunkulu lesikhonja utasiphendulela noma themba uNkulunkulu uqinile ekholweni kwakho uqinile uNkulunkulu wakho lethi ndujela uNkulunkulu uthi phendvule phendvula uNkulunkulu mina ke sengiphelile la sengangawo bathi asidzingi ukuphendulela but ake sikutshele nawo noma singeke sikhona ukuphendvula our God is able to deliver us from your hand asikabinzi ngoba uNkulunkulu wethu aweak but unemandla ukusikhulula esandleni sakho Nkosi bani sidinga ngathi nje kuphela hlala ke ukwati lo uthi lo uNkulunkulu besimkhondako unemandla ukusikhulula be strong njengemthandekayo wathi lo uNkulunkulu lomkhondako unemandla ekwenda njani manje lalela baba strong in God kwendlula kulanga kwenda uNkulunkulu ngikusho ngani lo nawe hlala lemavesi lithi lelivesi noma ke seka decide kungasiphenduleli asuke ke jakuye
Because asibi strong ngoba uthanaze wakuphendvula. Uqelela utho wakunika. Uthanaze wathola i-breakthrough. But noma seka decide ukuthula, we remain strong. Ngoba thina si strong kuNkulunkulu, hayi emisebenzini yakhe. As much as Paul as and in the power of his mighty, but sicala sibe strong kuye before lamandla akhe asisebentele. Usane decide kwagodla lamandla. But noma kunjalo ufuna siqhubeke sibe strong in him. Asimkhonde uNkulunkulu ngoba asinikele sikudzingako. Asambeni kuHabakuk 3 verse number 17. Can we read? Oh, isikhathi sami sekude. Though the fig tree does not bud and no grapes on the vines, though the olive crop fails and the field produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. Habakkuk wayibona le mfihlo. Was I have to be strong in the Lord and kunetimvu nemagrebisi noma sekungekho but uNkulunkulu wami solo ukhona sambeni kumaHebheru bese uthi kumaHebheru nguye itolo nguye namuhla nguye naphakade ngoba itolo bekhona emagrebisi kusasa akekho itolo bekakhona timvu kusasa adikho itolo bekhona timbuti esibayeni namhlanje ninjani manje adikho but uNkulunkulu wethu akaguquki nguye itolo nani manje nalamhla bese verse number 19 the sovereign Lord is my strength. Awugama lemandla akawathola ekutheni uqele 1000 wamthola lelaka kamtholi ke ungathi bayibambe lapho ke Habakuk be strong in the Lord. Ngicela kusho njalo mina bese siyathandaza asicine enkosini. Haleluya. Asene njani bazalwane? Sicine enkosini bazalwane. Ngoba namhla singashishimba sibane kusasuyifacea wetfana ungaphinza lapho namhla singashishimba sibanengi but impilo mbambamba uyifacea wedwa kunje ngaphambi kwaNkulunkulu dawuma wedwa nema challenges uyathi ukuthi noma ngeta kuwe ngife nguhage ngubambe ngithi asithalaze 24 hours ngoba une pain nebhlungu ne depression ne stress lo endlula kiso but liqinisa lithi noma nguhagile kuvuka nguwe mina ngiyakuvela akasikaye ngani phela bazalwane singasebenza kanye kanye kusasa badende wena sine bangani bakho sisifuke siyotoyitoya asitoyitoyi ngoba si desperate ngemsebenzi thine desperate ngemngani wethu but lolahlekela umsebenzi nguwe ngiko nje ungeva abantu emsebenzini bathvalile bathi angendiwa mina umtahita kabi lo super na usafuna kusebenza la emsebenzini ngamva mfowethu inkosi yakuphumelelisa nganyelanga nawe sesibeka konke uNkulunkulu Sahle sikuphosa nje airtime imngani wethu. Ngibi into bathi umtayita kabi lo supervisor. Mina ngeke kangende so. Miyake akwende so. Nguwe ofuna imali. Sina sitakuphosa nje 5 rand airtime leviki lelitako. Sikuphosa 20 rand airtime singahola. Nyanga iqala inyanga yesibili doba semfowethu. Hayi. Kule dethi sihlasele so kwemfowethu now to understand nje. Awuzama zama ngiveza bayaqasha le ngoMathapha. Spintex. Emva kwalokho uyachaza ku staff party. Sala bese kutshela khona ukuthi ungalaleli. Ungahloniphi. Sala bese kutshela khona ukuthi mina njalo ongenamalanga nangishayise emsebenzini ngihamba nayo 2 rand wale mali yala emsebenzini. Nawo ubuthathathatha. Nase baqoshile
utamkhumbula labe singekho thina thele sakufaka la uyathi ukuthi kulenza balebhlungu mana ngathi ngibekiseka ngayo bathi ibhlungu uyathi ukuthi naso senkingeni babambamba lamalanga eqala iyavuthwa indlela leya kakho yena njani manje itokulilela no iyavuthwa ngifuna ukuyena futhi kushaya umthandazo ongayemva nasifikile na week number 2 kube njalo week number 3 nabe saqala sing50 sesing40 week number 4 nasaqala sing4 babe sing40 evephile sesing25 week number 7 nakufike 10 bonga uNkulunkulu 3 months nakuqhamuke munye ngeliviki praise God emva kwaloko sitaqela ukuthi kunjani bese kuhlola nje hawu ngikhona sitakubona hey sasa ngile busy nje ilife uyiface wedwa Mbilo Nona uzulu ngikhumbula ingoma esihlabela kathini sesezayona ithi amagugu aleliswe ayosale mathune bese ithi ke le ngoma ngiyawulala nginge ethuneni mina ungilayele munye lebe bathandzana babuthana phasi wasinangqwajwa lo mnyana lo mnye wasingigcibeleni ulayele nje munye ngakupha 10 rand mncane naye 10 ngakunika 1000 munye nje le baba ushomi wena masilela lokwasita sekufele lo munye nalo munye wasinama ngisali ngiyekeni ngangigitshelwe sihambe kanye kanye thina ngisho kufeni siyawuba sobabili impilo uyoyiface uwedwana ngiko ngithi be strong in the Lord uwedwa uyoyiface uwedwa impilo sina sikhana sehla nawe siqhubeka nawe sesihlabela ingoma sithi noma indlela inohlupho noma inze Nkosi yami kodwa umhlobo wethu bese mthandzana kangaka sekufaceile impilo nasikhetha lapho semfowethu asibonane next week uvile sithi siyabuya eICC sibuya kuphi manje ngiyaphi lapho ngicela ukuthandaza uyifesa wethu ethamba mana yolala so ugeni kwembhedeni ubale emathayela sebaqabanga ukuthi sengimi lo you need to be strong in the Lord ngalokho ungasathinthamba uthi khungu fuke abantu abangenacala buke abantu kabi ngoba ungasi strong impilo ifuna abantu abanjani bathandekayo lamalanga lesiphila kuafuna abantu abanjani bathandekayo abakadwali nalabantu lokuthi impilo vele ifuna wena qonzana nawe nje nebhlungu uvuka ngibani manje nemahloni adla abantu futhi manje be strong nasathana nasahlekisa uhlekisa ngawe wedwana sathana phela uyahlekana sathane ukuhudula akuhudula kufaka esilingweni akufaka esonweni afika kushiye bese uyamemeta uthi ye bukelani yesheya so wedwana be strong in the Lord nasemandleni awulangakanani manje makabongwe uNkulunkulu ukuthi kulamadvodza lamathathu lawa ngenxa ukuthi bebacinile enkosini uNkulunkulu wavela ngiyawathanda lamagama ukuthi noma ngabe kuthiwa impilo seyikufucele kuphi now strong enkosini kunelanga lokuyawuthiwa kilo namuhla kunini manje
namuhla. Nawuvuka ngathi kuphumela elinye ilanga longazange solubone. Lengazange selibe khona. uNkulunkulu sekaguqukile wabuka ngakuwe. Ngoba ube strong. Abethi umfundisi wami ngemagwala kuphela. La ncoba impi. Alethi induma isiphundu. Bathe maqhawe onke la khona. Anemaskazi ebusweni. Ulwa uqhubeka ngoba ustrong. Awulwi uya emuva. Awuli futhi uflathele ubaleka. Lawo maskazi ayawathi ke phambili sengehlile kuba ngukhulule. Abe bufakazi. Nawoba kuvuhlabelela ngelivile encane sidlule ezintweni ezinzima njalo siya dlule ezintweni sidlule ezinzima njalo siya. Cela kuthalaza namhlanje, don't give up but be strong in the Lord. Be strong. Shall we pray? Njalo siya simanqobi siya nami ngekuqala ngimephambi kwaNkulunkulu. Lord, make me strong. Lord, make me strong. Ngicela kuba strong kuwe Nkosi. Kusuma ngakuvelani. Kanze ngimile ngiqinile. Ngicela usithandazele mfowethu. Sivalile amehlo. Hallelujah. Baba egameni likaJesu. Siza kuwe namhlemini. Oh Jesus, siyabonga. Sisondela baba phambi kwakho. Sisehlisa sizithoba. Ukhulumile baba ngencebo yakho namhlemini. Ukhulume kahle futhi kufanele. Nkosi sizwile uNkulunkulu wethu ukhuluma nathi egameni likaJesu. Ukuthi uNkulunkulu wethu elokuqina masiqine kuwe nasemandleni akho amakhulu. Ngegama likaJesu. Namhlemini Jehova siyavuma siyazimisela uNkulunkulu wethu. Siyazinikela baba ukuthi sizaqina kuwe nasemandleni akho amakhulu. Egameni likaJesu. Noma ngabe besibhekana nani endleleni seyikhulumela incebo yakho uNkulunkulu wethu ngabo bonke ubube bokhona emhlabeni lesendlula kubo nesibhekana nabo singabantwana bakho egameni likaJesu. Abanye uNkulunkulu wethu babethule ingcele bodokotela sebabatshelile ukuthi uNkulunkulu wethu kugula babe kubaphethe emnini amandla ungakulapheki. Kodwa uNkulunkulu wethu emini siyakhuleka babe egameni likaJesu ukuthi baqine kuwe nasemandleni akho amakhulu ngoba wena Nkosi awehlulwa yilutho. Wena mnini amandla onke baba kuwekho kwewehlulako egameni likaJesu. Abanye uNkulunkulu wethu bahambe emnini amandla onke bashiwa izihlobo zabo. Izithandwa zabo mnini amandla onke zabashiya.
uNkulunkulu wethu basala dengwane egameni likaJesu. Kodwa Nkosi babe siyakhuleka mina ukuthi babe baqine enkosini nasemandleni akho amakhulu. Siyakhuleka babe ukuthi sonke babe sizimisele uNkulunkulu wethu kuqina kuwe babe egameni likaJesu noma ngabe sibhekana nani. uNkulunkulu wethu noma ngabe sifeyisani singabantwana bakho egameni likaJesu. Father sisondeza labo babe emnini mandla wonke. uNkulunkulu wethu babethu engcwele sebasezingeni Jehova lokulahla ithawula emnini mandla wonke. Sithi nali izwi lakho Nkosi likhulumile babe kube mina egameni likaJesu. Ukuthi babe baqine kuwe nasemandleni akho amakhulu egameni likaJesu. Siyabonga babe wethu ukuthi uNkulunkulu wethu our lives will never remain the same after we have heard this word. Ngegama likaJesu izimpilo zethu babe sizokushintsha. Izimpilo zethu uNkulunkulu wethu sizoguquka egameni likaJesu. Uthi mnini mandla wonke uNkulunkulu wethu encwadini yaDaniel 11:32. Bonke mnini mandla wonke uNkulunkulu wethu babazi kuNkulunkulu wabo. uNkulunkulu wethu lithi izwi lakho Jehova bazakuba namandla baphikelele. Babe sizakuphikelela namhle mina evangelini. Sizakuphikelela kuwe ngoba siyakwazi ukuthi ukhona uyaphila. Wena uyasazi uyasibona ngamunye nangamunye wethu. Baba wethu elingcwele egameni likaJesu. Siyabonga baba wethu. uNkulunkulu wethu babe ukuthi yenze inhliziyo babe nezingqondo zethu singalikhohlwa izwi lakho. Sihlale silikhumbula njalo ngoba babe inkosi Jesu lehlele kona babe kusisiza babe kuze izimpilo zethu ziguquke. Sinikela konke kuwe babe sithi sethembe wena. Mnini mandla wonke babe egameni likaJesu. Lapho babethu leingcwele sesizwa ukuthi uNkulunkulu wethu siyehluleka. Mnini mandla wonke sithi uNkulunkulu wethu egameni likaJesu akusengangathi konke baba umthwalo siwuphosela kuwe. Ngoba wena uNkulunkulu wethu baba kukho kwehlulako. Wena Nkosi uzakuyenza indlela uNkulunkulu wethu babe egameni likaJesu. Noma uNkulunkulu wethu sekungenzekanga njengokufisa kwethu kodwa babe uNkulunkulu wethu elokugcina sizakuqina kuwe wena njengoNkulunkulu size singasukuwe nasemandleni akho amakhulu. Sizophuma babe sisize uNkulunkulu wethu. Sizindle ngezwi lakho emini nobusuku ukuze singasuki kulo egameni elinamandla igama likaJesu. Kuthi uNkulunkulu esesilizile izwi lakho babe lisisize nalabo uNkulunkulu wethu abasibhekile nabo basizakale egameni elinamandla igama likaJesu Kristu waseNazaretha. And everyone says Amen. amen. Thank you. Thank you.